برنامه کی برفره هاتیه دانین جبوی پیروزکرنا نوروز ایسال تماشاوان نجا ام هورگلین برنامه جبریز تایب تمل بپرسن اندام کمیته آماده کاریا نوروز کود همان دمیده پارلمانتر هدپین هاج آمده الگلمه یدن باش برس دم باش بله نوروزا بار جبر صدما پاندمیه لگلک دورم دناوا کردان تواده بگشتی نهات پیروز کرن براستی ای سال وایه و بریار دایه هونه به برفرهی پیروز بکن برنامه یا نوروزا ای سال تودکاریش مرا بحث بکی چاوایه لکی جان باجاران به چه آواهی وی وره پیروز کرن بله از چی به وسیله وشانه و دیسا صلاح و رزق خواه و هستین خوین بجوش این نوروزا 2021 تماشاوان نوار راد گینم ای سال نوروزا لباکوری کردستان و باجارن ترکیه به نقاش برفره قاسی که هفته که تین مشاندن جهیلا کمیته آماده کاری نوروزه و ایرو به انجام بون جرای گشتی را حتی دیار کردن و وجی راگهاند ای سال نوروز البته هر سال جداترش برکو بار دنیای انسانیت فلاکت که مزنج یا دهلا نخوشیه و جهلا امبیجن پاندمیه بس ای سال یعنی روشا کردستان یا تندرستوی دستوری داده که هم نوروز به گرسه پیروز بکن رژه نخوشیه یعنی کردستان طایبه جیل باجار کردستان باکور خریطه نخوشی دیار دکه که نخوشی گهشتی آستا گلک گم جبر و البته می تدبیر نخوشی بگیرن نوروز ای سال لآمده لوانه لجوله مرگه لشرنخه لآگریه لباتمانه لمردینه طایبت لجزیرون سبینه هنزانن معنی که نوروز یا گرینک هیه و هر وصا لسیرته و باجارên dinên serhedê taybetî jî gever jî giring e li va bajara komîteya me ya amadekar bi taybet amadekariyên xurt kirin amadekariyên giring kirin niha Tifaka Kurdistanê jî di rewşeke civînê de ye ku diyar bike wê nûnerên wan an ku serokê wan yê giştiyê wa partiyel kî derê xeber bidin û biaxivin ew jî kevş bû لگوری وی که دیسا لکردستان نوروز دید چرچوه یا ایرش و هولدان داگرکرین لسر کردستان که ظلم و زور و دورپیچه که مزن هیا اونزانن به وی شعاره دیسا کرد و نوروز به معنی که برخدان معنی که نتوی به معنی که کردوار پیشوازی کش بو وی کی گلک آماده کارین مهنه هم جهلا هنرمند و هم جهلا سیاستمدار و لی تشتک هی ایرول ایسال در وی ولات میوان کم تیم بس باشور کردستانی هم بجه همو پارتی و دزگین کردستانی باشور مدعوت کردن جبو نوروزا آمده طایبت مجبو آمده گازی کردن او دعوتنامه جیرو در کتن ریو بگهیجن باشور کردستانی و لترکیه جیل باجارن ترکیه جی استانبول، İzmir, Adana, Mersin و Ankara جی آماده کاریان مزن هنه جبو که نوروز به گرسهی به پیروز کرن ده چارچوبه یا شعارا ام آگری نوروزی گر بکن و ام آزادی خواه پیک بینم بسر بکن بله برز تمل و ترین ما یانجی سینور جبوی تولیبونا خلکه دانینه مثلا افقاس هجمار دکارل آمده بشتار ببیان افقاس کس دکارن لوانه بشتار ببن جبر کرونای و رینماین خوب هراستنه وی چی بن دناوا وان ستادیومان ده بله اونزانن قاد نوروز یعنی کردستان طایبت هاتنه چه کرن و پارک نوروز هاتنه بناف کرن شو خواب سالانه پیروز باهی چید به ام تدبیرین گرینگ دگیرن جبو که ام بیجن نخوشی دوان پیروزباهی دا بلاو نبه لی ام دزانن که تدبیرین کن بین گرتند انجاق مروف خواب بگیره نه دولت هزین دولت جبو که تولیبون کم بکن
پێکانینێک دەرخستنە ئەو ژی چییە کۆدا وڵاتی یعنی وڵاتیەک و قۆدا خوا ji wê derê re ranegihîne nikare bikeve hundir ev yek ji xwe tedbîreke ji hêla me ve jî hatiye rêkirin ku kesên nexweş ku nexweşî pê ketîne derbasî em bêjin qada Newrozê nebin lê gelê me bila bê fikar bê tirs ji xwe bawer be ku tedbîrên wê derê hem ji hêla hîjiyenê hem ji hêla maske hem ji hêla mesafeyê ve qademeyê Newrozê müsait in girîng evekê wê kirseyeke girîng ya mezin dikarin nav xwe de bihewînin tiştekî din heye me bo çend roja Newroz dixwast pîroz bikin ji 19 heta 21 lê li çend bajara taybet Rihayê Batmanê Wanê îro asayişa bajaran li me vegeriya ku ew tenê dixwazin di 21 da Newroz bê pîrozkirin yani destur xuyaya ku piranî di 21 mehê da derkeve ji bo vê jî tedbîrê me hene ku em karbeşiyekê bikin ku em 21 mehê bigîjin her deverê her bajarê Kurdistanê û ne ji hêla hunermenda ve ne ji hêla teknîkê ne ji hêla siyasetmedarên ku beşdar ve kemasî çê nebe. Belê birêz di mesela cilûbergan de jî daxwazek hatiye kirin ku zêdetir xelk bi cilûbergên Kurdî beşdarî Newrozê bibin. Berê jî rênimayeke wiha hebû ji aliyê we ve yan ev cara yekemîn e? Nexê Newroz ji berê da bi banga cil û berg û em bêjin sembolên Kurdî û Kurdistanî tê pîrozkirin ji xwe heqîqeta Newrozê ev tarîxê de heta niha salên qedexe ji le wisa bû herkes Newrozê da cilê Kurdî cilê xwe kurdewar li xwe dikin îsal taybet em giringiyê didin vê tiştî em bang gelê xwe dikin ku herkes jin mêr ciwan zarok bi xemla xwe ya Kurdî li qadê be ji bo ku bersiv bide ew zihniyetên paşverûyên ku dixwazin hemû resm û sembolên kurdayetî û kurdewar qedexe bikin. Dîsa programa me li ser sehneyê piranî wê zimanê Kurdî be elbet siyasetmadarên ku nikarin Kurdî xeber bidin jî hene lê yê ku dikare bi Kurdî baxve de illahê bi Kurdî axaftina xwe pêşkêş bike û her wisa em bangê hemû tevgerên Kurdî dikin ku di vî warî da alîgirên xwe piştgirên xwe hişyar bikin ku bi rengên kurdewar li qada Newrozê dengê me Kurdistanî em qîr bikin heta her dera cîhanê biçe. Gelekî spas birêz Tayyip Temel endamê Komîteya Amadekariya Newrozê di heman demê de parlamenterê HDP ji Amedê mêvanê me bû zor spas.